Tenía que caminar mucho para ir a sanar enfermos, para ir a echar afuera demonios. Como hijo también estaba sufriendo, porque también llegaba a pasar hambre y sed. Pero él decía y él quería primero obedecer al Padre. Por eso es que Pedro, como anduvo con él, cuando a Pedro le empiezan a decir cosas, y que Pedro contesta y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Pedro tuvo su modelo. Pedro anduvo con Jesús y miraba que Jesús siempre buscaba primero lo de arriba. Cuando llegan a Samaria y Jesús se detiene en aquel pozo y empieza a hablar con aquella mujer samaritana, y los apóstoles ven ido al pueblo a traer, mis hermanos, de comer, y le ofrecen de comer, y Jesús le dice que ya comió, que él le dio de comer. Jesús hablando que su comida era obedecer al Padre. Obedecer. Si así entendiéramos todos, mis hermanos, la iglesia estaría fuerte, no estuviera desunida como está ahorita. La iglesia ahorita está desunida, tiene diferentes apellidos. Yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy solo Jesús, yo soy trinitario, yo soy pentecostés, yo soy presbiteriano. Hay una desunión tremenda. ¿Dónde está la unión? Mis hermanos, como hijos de Dios nos tenemos que unir, tomar en fuerzas. Un día qué bonito sería que nos uniéramos unos 5,000 pastores de todo el mundo, a no sé dónde, que Dios, que buscar un lugar grande, unirnos, meternos en un ayuno y hacer una grande, pero grande caminata. Una caminata grande para nuestro Dios. Tumbar muros que están ahí de demonios, donde hay prostitutas, cantinas, hay de todo. Mis hermanos, el Hijo de Dios tiene luchas. Jesús las tuvo, pero siempre ganó. Nosotros tenemos luchas, mis hermanos, pero siempre tenemos que ganar. Siempre tenemos que ser triunfadores como Jesús y como Pablo, como Elías. Tenemos que ser triunfadores. Recuerdo que una vez había un hermano que se acababa de convertir. Él había sido drogadito, andaba tatuado hasta de la cara, todo tatuado, la cara fea, toda tatuada. Era drogadito y borracho. Se convierte a Cristo y se hace mi amigo. Y un día me dice este hermano, hermano, dice, la otra vez estaba con los homies, dice, con los amigos, dice, y empezaron a darme cerveza y yo no empecé a tirar la cerveza, dice. Ellos me la daban y yo la tiraba, dice, imagínense, yo tirando la cerveza, yo dejando de fumar, un mugrero, dice, yo que todo el tiempo he sido un borracho y un drogadito, dice, no lo puedo creer ni yo mismo, dice, dejé todo, dice, por mi Dios. Y yo le dije, gloria a Dios. Dice, pude tirar la cerveza. Y dije, wow. Empezó a luchar contra su carne, porque tenía fe en Dios, porque creía en Dios. Pero un día tuvo que luchar por algo tan difícil, que resulta que, como él era católico y tenía un poco de convertido, habla por teléfono con su madre en México, y su madre le dice, ¿cómo que te hiciste cristiano? Yo te quiero como estabas antes. Te prefiero drogadito y te prefiero un borracho, pero no quiero que seas cristiano. Viene y se desahoga este joven y me dice, ¿sabes qué? Ando bien agüitado, dice, y me quiero quitar la vida. Le digo, ¿y por qué? Dice, mi madre me dijo que me quiere como antes, pero que no sea cristiano, dice. Me voy a quitar la vida ahorita. Y que no, espérate, no te la quite. Primero, quiero que veas una película. Le enseñé una película cristiana. Le dije, después yo mismo traí un cuchillo. Pues vio la película. Y le dije, a ver, ahora sí, mátate. Aunque estuviera loco. Ya después que esa película yo no me voy a matar.
miró vida después de la muerte. Y resulta que uno de ahí se llamaba igual que Carlos. Y miró que el que moría ahí, al puro infierno. Dijo, no quiero matarles. ¿Se me entiende? Los cristianos pasamos por luchas, mis hermanos. Y la lucha dura es contra ti mismo. Tenemos que, we have to conquer ourselves. We have to win the fight against our flesh. Because the flesh is your enemy. Okay? So we have to fight the good fight against our flesh. We have to fight it. How are we going to fight it? Not to do what God doesn't want us to do. Okay? Be sons and daughters of God, not sons and daughters of the devil. God wants us to be holy because He is holy. That's what the Bible says. So we have to fight the good fight, as Apostle Paul did. He fought the good fight. The good fight. Okay? And that's the way we have to fight it too. We have to fight against our flesh. And we have to fight against the devil. And the only way to do it is with God. With God's Holy Spirit. And that means with God's Holy Spirit, that means that we have to obey God in order to receive the Holy Spirit. The Bible says in the book of Acts 5:32, it says that God gives the Holy Spirit to the ones that listens to Him. So knowing that, my brothers, we have to obey the Word of God. We have, my brothers, to fight the good fight. We have to kill, okay? Not kill the flesh with a gun or with a knife. I'm not talking about that. But we have to kill the acts of the flesh that God doesn't want us to do. Okay? Because there's so many things that the devil puts in our hearts and our heads to do. The devil comes and tells you, oh, do this. Oh, do that. He does it through his voices. And sometimes he does it through people. It could be your friend. It could be your girlfriend. It could be your husband. It could be your wife. We have to be careful because the devil's there always trying, okay, to get us to hell. But God always is there too to bring us to heaven. And the only way to go to heaven, my brothers, is to listen to the Word of God. There is no way. Because He is the way. That's what the Bible says. He is the truth. He is the way to heaven. So in order for that, we have to, my brothers, to listen to Him. I know it's not easy. That's why we call it fight. Because to fight is not easy. When a fighter is going to fight with another fighter in the ring, it's not easy because in order to get in the ring, the fighter first have to go through a lot of training. It could be 1 year of training. You have to eat and eat and eat. But you have to eat what's good for your body to become strong and get in the ring and fight against your enemy. In the spirit too, it's the same thing. We have to eat and eat the Word of God. And we have to become worshipers. When the time comes to get in the ring against your enemy, which is the devil, you can knock him down. You can knock the devil down. As the Bible says in the book of Ephesians, that God had given us the power to step on His head. And in order to have the power, we have to become obedient to the Lord. Then you can get on the rim, okay, devil, let's do it. Let's do it. One hit and you will knock him down. When he's down, then
prophecy becomes true. No, it's always true. But you will step on the gate of the devil. So my brothers, we have to be conquerors. We have to be conquerors. Conquerors of what? Of ourselves. Okay? We have to conquer our flesh. In order for what? So the Spirit becomes the first. So the Spirit becomes strong. Okay? Not the flesh. The flesh don't supposed to take over, but the Spirit. Because the Spirit is the one that communicates with the Father. Because the flesh always wants to do the bad thing. But the Spirit within inside of you wants to do the good thing. Okay? So my brothers, we have to fight the good fight. The way Brother Elias did it. Elias fought the good fight. Apostle Paul, he fought the good fight. Even Jesus. Okay? So we have those three models. And there's so many models here in the Bible. So let's get strength. Okay? And fight the good fight. Hasta aquí, mis hermanos, con la predicación. Dios me los bendiga. ¿Verdad? Vamos a orar para despedirnos.